أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 27 November 2024 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Ustadz Abdul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Ade Syarifuddin Yaqub MHI dengan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamaha Allah adamaha badamat as-samawati wal ardh sawwa sufufakum fa inna taswiyata as-sufuf min tamam as-salah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allaha harrama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum wa la tattabi' ahwa'a alladhina kadhabu bi ayatina walladhina la yu'minuna bil akhirah والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم
بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.
اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف ويا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف ويا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف ويا وافي. الله يا كريم أنت الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. موجود لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعبد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نقصد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عظيم لا إله إلا الله. دائم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة، وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini dengan izin dan ridho Allah kita dapat sholat berjamaah Maghrib di masjid yang mulia ini, dan kita lanjutkan kaji kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi niyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak dan Ibu, untuk bersama Rasulullah SAW di hari akhirat kelak, modalnya adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Ini merujuk akan sebuah apa yang terjadi di masa Rasul ketika Rasul SAW sedang berkhutbah hari Jumat. Masuklah seorang laki-laki Badui, orang kampung itu maksudnya. Sambil berdiri dia bertanya kepada Rasul, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Muhammad, kapan tibanya hari kiamat? Rasul diam, dan para sahabat memberi isyarat supaya jangan bicara, Rasul sedang berkhutbah. Malah diulanginya lagi, Muhammad, mata sa'ah? Muhammad, kapan tibanya hari kiamat? Lalu Rasul menjawab, apa yang sudah engkau siapkan untuk menyongsong hari kiamat? Dijawabnya oleh laki-laki itu, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya jawab Rasul, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Artinya kalau mau bersama Rasul di hari kiamat, di hari akhirat kelak, hendaklah mencintai Allah dan Rasul. Bagaimana cara mencintai Allah dan Rasul? Allah nyatakan dalam Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Nah, mengikuti Rasul ini dalam beramal utamanya sholat ini ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, yang melihat Rasul sholat ini para sahabat. Makanya sahabat-sahabat menceritakan cara-cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sudah jelaskan ya bahwa yang paling dikecam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ruku dan sujud. Beliau menyatakan aswa'un nas sariqatal ladzi fi salatihi, sejahat-jahat manusia adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Sahabat bertanya, kaifa yasruqu min sholatihi ya Rasul?
bagaimana kok ada orang yang mencuri dalam sholatnya ya Rasul? Qala, dijawab oleh beliau, allazi la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Mereka yang tidak sempurna dalam melaksanakan ruku' dan sujudnya, mematuk-matuk seperti ayam jantan makan makanan. Makanya sudah pernah kita jelaskan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika memulai sholat mengangkat kedua tangannya bertakbir, dan ketika akan ruku bertakbir akan ruku. Nah, jadi takbiratul ihram itu ketika memulai sholat. Takbir ketika akan ruku itu namanya takbir intiqal. Maka takbir intiqal ini harus ditempatkan pada tempatnya, karena apabila menempatkan takbir tasmi bukan pada tempatnya, tasmi itu sami Allahu liman hamidah itu ya, maka menurut Imam Hanafi itu makruh, menurut Imam Malik keluar dari mandub sunnah Rasul, menurut Imam Syafi'i itu makruh, menurut Imam Hambali kalau sengaja menempatkan takbir dan tasmi itu bukan pada tempatnya, sholatnya batal. Mana contohnya? Kalau Rasul kan ketika akan ruku, Allahu Akbar sambil mengangkat tangannya. Nah ini kalau menempatkan bukan pada tempatnya, sudah ruku baru mulai takbir, Allahu Akbar. Sudah berdiri baru sami Allahu liman hamidah, tasmihnya. Nah itu yang bukan pada tempatnya itu. Nah karena kita mau mencontoh Rasul, takbir intiqal itu ketika akan ruku, ketika akan iktidal. Setelah ruku sami Allahu liman hamidah, sudah berdiri baru diteruskan dengan Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sampai di situ Rasul baru Allahu Akbar sujud. Nah jadi kalau mau mengikut cara Rasul, karena Rasul memerintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah para sahabat Abu Hurairah menjelaskan begitu cara Rasul. Iktidal itu sami Allahu liman hamidah, setelah berdiri diteruskan dengan Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, berhenti sejenak baru Allahu Akbar sujud. Kan gitu ya. Jadi berhenti sejenak itu tumakninanya itu. Kita sudah pernah membahas rukun-rukun sholat ya, ada 13 itu. Ruku dan tumaknina, iktidal dan tumaknina, sujud dan tumaknina. Tumaknina itu berhenti sejenak ya. Ketika ruku disunatkan membaca tasbih 3 kali. Ini juga menurut hadis yang disampaikan oleh Huzaifah. 3 kali itu yang paling sedikit, boleh 9 dan boleh 11, begitu menurut Al-Mawardi. Dan di dalam kitab Al-Ifsah boleh bertasbih pada 2 rakaat yang pertama sebanyak 11 kali dan pada 2 rakaat yang terakhir sebanyak 7 kali. Nah ini untuk lebih khusyuknya. Jadi takbir di ruku pertama itu 11, Subhana rabbil azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung dan aku memujinya ya. Yang ke-11 Subhana rabbil azim wa bihamdi, berhenti sejenak. Tumakninanya itu. Tumakninanya itu setara dengan mengucapkan tasbih subhanallah, tapi bukan mengucapkan tasbih, temponya, durasinya. Jadi khusyuk, tidak tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu menurut Rasulullah SAW al-ajala minas syaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Senang nian setan melihat hamba Allah tergesa-gesa dalam sholat itu. Ya.
Nah, makanya kita dari hari ke hari ingin mencontoh cara Rasulullah SAW sholat. Karena dengan mencontoh cara-cara Rasul sholat itu kita memenuhi apa yang dikatakan Allah, dikatakan Nabi Muhammad SAW, fattabi'uni, merujuk kepada ayat Al-Qur'annya, ikuti aku. Dan beliau menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, lalu berikutnya disunatkan ketika hendak sujud terlebih dahulu meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan, dan disusul dahi dan hidung. Ini sesuai hadis dari Wa'il bin Hujr. Ini sahabat ya, yang menjelaskan Rasul kalau mau ruku yang dulu menyentuh lantai itu kedua dengkul. An Wa'il bin Hujrin qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sajada wada'a rukbatai qabla yadai wa iza nahadha rafa'a yadaihi qabla rukbatai. Rahul khamsa ila Ahmad. Artinya dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat yang menyaksikan Rasul salat. Diberitakannya ini, apabila sujud ia meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Jadi lutut dulu yang menyentuh lantai, baru tangannya. Ya. Dan apabila bangkit, ia angkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Bangkit dari sujud itu, tangan dulu, baru kedua lutut, baru bangkit gitu ya. Nah, hadis dari Wa'il ini ada dua. An Wa'il bin Hujrin qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sajada wa qa'at rukbatayhi ilal ard qabla ayaqa kafahu falamma sajada wa da'a jabhatahu baina kafaihi wa jafa an ibtaihi wa idza nahadha ala rukbatayhi wa tamada ala fakhidaihi. Rawahu Abu Daud. Artinya dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW ketika sujud dua lututnya itu jatuh ke tanah sebelum dua tapak tangannya jatuh. Kemudian ketika sujud ia meletakkan dahinya antara kedua telapak tangannya, ya, tuh di lantai, dan menjauhkan lengannya dari ketiaknya. Nah, mekar kalau kita laki-lakinya ini. Dan apabila bangkit ke rakaat kedua, ia bangkit atas kedua lututnya dan berpegang pada kedua pahanya. Nah, ini cara Rasul. Nah, kita ingin mengikuti cara Rasulullah SAW. Hadis Wa'il bin Hujr di atas yang dua ini dikuatkan oleh Imam Syafi'i. Dengan demikian ketika sujud mendahulukan kedua lutut menyentuh lantai. Dan sebelum kedua tangan, walaupun ada hadis dari Abu Hurairah yang diunggulkan oleh Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i mengunggulkan hadis Wa'il ini. Dua hadis Wa'il yang menjelaskan Rasul ketika sujud yang dahulu menyentuh lantai, kedua dengkul gitu ya, baru kedua tangannya, kemudian keningnya. Nah, Imam Malik menguatkan hadis Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah taqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadu yadaihi summa rukbataihi. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kamu sujud, maka jangan ia turun seperti turunnya onta, tetapi hendaklah ia meletakkan tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, jadi beda. Ini yang dikuatkan oleh Imam Malik, tangan dulu baru lutut, gitu ya. Kalau Imam Syafi'i tadi hadis Hujr, lutut dulu baru tangan. Nah, kenapa begitu? Ya, artinya pernah dilakukan Rasul semua. Ternyata memang dalam kenyataannya
Yang masih gagah-gagah bisa mendahulukan dengkul yang masih langsing. Tapi yang sudah overweight, berat badannya, kegemukan, itu agak susah mendahulukan dengkul, nerbab ya. Nah, jadi boleh semua ya. Tapi prioritas yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i itu mendahulukan kedua dengkul. Nah, dan ini mendahulukan dengkul atau mendahulukan tangan itu termasuk dalam sunat hay'ah. Nah, kita sudah pernah jelaskan ya dalam Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh wa Basul Zuhaili bahwa dalam ibadah sholat ini ada 4 komponen. Ada syarat sah, ada berapa tuh? 5 ya. Ada rukun itu ada 13. Ada sunat muakkad 6, ada sunat hay'ah. Nah, kalau syarat sah ini tidak bisa ditawar-tawar. 5 itu kalau tidak disempurnakan tidak sah sholat kita. Rukun 13 itu ada rukun kolbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, tidak boleh tertukar. Kalau tertukar batal sholatnya, tidak sah. Ada sunat muakkad. Sunat muakkad ini kalau terlupa melakukannya, sholatnya sah, tapi sebelum salam melakukan sujud sahwi 2 kali. Contohnya tahiyat awal itu sunat muakkad ya. Kunut subuh, kunut 15 malam Ramadan pada witirnya, mengucapkan sholawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Batas tahiyat akhir itu kan ada sholawat ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu rukun itu. Tapi wa ala ali Muhammad itu sunat muakkad gitu ya. Nah, kalau yang sunat muakkad ini terlupa, sholatnya sah tapi sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Nah, sunat hay'ah ini kalau terlupa sholatnya sah dan tidak usah sujud sahwi. Nah, jadi kalau tadi misalnya biasanya dia mendahulukan dengkul, lupa dahulukan tangan. Nah, sah sholatnya, tidak usah sujud sahwi. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu kan pada berapa tempat tuh? Kalau menurut Imam Hanafi, mengangkat tangan itu waktu takbiratul ihram saja, Allahu Akbar. Kalau Imam Syafi'i ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika akan rukuk Allahu Akbar, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, ketika bangkit dari tahiyat awal Allahu Akbar. Lupa, sah sholatnya dan tidak usah sujud sahwi. Tapi jangan disengaja. Kalau disengaja ditinggalkan kurang adab. Ini adab ini, Allahu Akbar. Ya, adab kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita dalam salat ini sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan sudah kita jelaskan ya, bahwa tingkatan salat yang paling tinggi itu as-salatu ma'al ghaibah. Apa artinya? Di samping hatinya hadir, hudur, dia merasa berhadapan dengan Allah yang Maha melihat, kehusuannya menghadirkan hati, menenangkan seluruh anggota tubuh dan merasa hadir di hadapan Allah yang Maha melihat, itu khusyuk. Di samping khusyuk ini dia tadabbur, paham apa yang dia baca di dalam sholat. Nah, ini proses perjuangan kita selama masih hidup ini ingin mencapai itu ya. Jadi kalau dianggap sulit, tapi kalau dianggap tidak sulit karena kita minta pertolongan kepada Allah. Hafal bisa memahami apa yang kita baca itu.
ya. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Samping itu kan menyertakan niat di dalam hati, karena rukun kolbi, niat itu dalam hati. Nah sesudah itu kita membaca doa iftitah. Doa iftitah itu yang diunggulkan oleh Imam Syafi'i itu Allahu Akbar kabiro, Allah Maha Besar dengan kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, puji bagi Allah yang banyak. Bukrotau wa asila, pagi dan sore hari. Seminggu hafal itu, ya. Kalau benar-benar mau dipelajari. Terus diteruskan dengan ini wajah wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Aku ini hamba Allah yang lurus dan aku tidak musyrik. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. La syarika lahu, tak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku diperintah. Wa ana minal muslimin, dan aku ini hamba Allah yang menyerah patuh. Pernyataan kita di hadapan Allah, karena itu dengan penuh hormat, ya. Makanya kan disusun cara-caranya itu. Angkat tangan dulu, Allahu Akbar, meletakkan tangan di atas pusat, di bawah dada. Ada satu versi menurut Ibnu Huzaimah agak ke kiri sedikit, versi kedua di tengah gitu ya. Udah itu apa? Doa iftitah tadi menyatakan keikhlasan kita, ya, dengan penuh tawadu, khusyuk. Lalu diteruskan dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk, supaya tidak diganggu oleh setan. Konsentrasi kita itu fokus, hudur hati kita. Apa khusyuk menurut Imam Syafi'i tadi? Menghadirkan hati, menenangkan seluruh anggota tubuh, dan merasa hadir di hadapan Allah yang Maha melihat, muraqabah, gitu ya. Sudah pernyataan keikhlasan, membaca ta'awuz, lalu membaca surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini dialog, kita sedang berjawab dengan Allah, gitu ya. Makanya kan Allah nyatakan dalam hadis kudusi itu, kusimatis shalah baini wa baina abdi nisfain wali abdi masa'ala. Aku bagi dalam sholat itu antara aku dengan hambaku dua bagian, dan bagi hambaku dia memperoleh apa yang dia minta. Allah nyatakan itu. Fa idza qala al-abdu, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Qala Allah, dijawab Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang pengasih dan penyayang, qala Allah asna alayya abdi, hambaku bersyukur kepadaku, dijawab Allah. Nah, ingatkan itu, kita sedang dialog. Makanya hati kita hadir, kita sedang berhadapan dengan Allah. Ketika hamba mengatakan Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, hari mahsyar, tidak bisa apa-apa kita. Bahkan Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha menanya, bagaimana keadaan hari mahsyar itu ya Rasul? Kata Rasul, telanjang bulat. Ini malunya aku, ada orang yang melihat auratku, tak ada orang yang memperhatikan orang lain, sibuk urusannya sendiri-sendiri. Sampai-sampai penuh penantian itu terendam oleh keringatnya sendiri sampai leher. Subhanallah, tidak bisa apa-apa. Makanya jawab Allah ketika Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, dijawab Allah majadani abdi, hambaku berserah diri kepadaku. Kita hanya mengharapkan rahmat dari Allah. Ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Padamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Langsung dijawab Allah, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini bagi hambaku dan hambaku memperoleh apa yang dia minta. Apa yang diminta hamba dalam salat? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Dalam Yasin yang suka kita bacakan itu, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an'buduni hadza siratum mustaqim. Ya, wa an'buduni, sembahlah aku, kata Allah. Ini jalan yang lurus itu, siratal mustaqim itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Belum dijawab Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang engkau murkai. Waladdallin, bukan pula jalan yang sesat. Langsung dijawab Allah, hazali abdi wali abdi masa'ala. Ini bagi hambaku dan hambaku memperoleh apa yang dia minta. Nah, kalau kita paham itu khusyuk itu. Ya. Inilah apa usaha kita dari hari ke hari belajar ini untuk meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudian meletakkan kedua tangan di hadapan kedua bahu dalam sujud dengan jari-jari merapat menghadap kiblat. Jari-jari merapat menghadap kiblat. Ini setentangan dengan bahu. Ya. Bagi laki-laki dalam ruku dan sujud menjauhkan kedua lengannya dari kedua sisi lambungnya dan menjauhkan kedua paha dari perut. Disunatkan juga untuk merenggangkan kedua lutut dan kaki selebar 1 jengkal. Nah, ini jadi kalau laki-laki waktu ruku mekar ya. Kalau perempuan masuk ke dalam. Waktu sujud juga mekar. Kaki itu di belakang kita ini ditekuk. Ya, jaraknya sejengkal. Konsisten ketika berdiri. Nah, ketika berdiri itu kalau dalam mazhab Syafi'i, kaki kanan kaki kiri itu sejengkal jaraknya. Kalau Imam Hanafi 4 jari. Kalau Imam Maliki dan Imam Hambali menyesuaikan mana enaknya. Nah, ketika sujud sejengkal juga. Untuk laki-laki, untuk perempuan merapat. Mulai dari ruku merapat, sujud merapat, kakinya juga waktu sujud merapat. Itu perempuan ya. Nah, ini yang diatur. Adapun bagi wanita dan banci, maka posisinya kebalikan dari posisi laki-laki, yaitu merapatkan anggota-anggota tersebut karena posisi itu lebih menutup bagi wanita dan lebih hati-hati bagi banci. Nah, banci ini siapa banci ini? Kalau banci menurut orang Palembang, lanang ino. Lanang bergaya betino, ya. Nah, banci di sini ini khunsa. Khunsa itu punya 2 kelamin. Kelamin laki-laki ada, kelamin perempuan ada. Tapi seharusnya diperiksa oleh tim dokter. Ya. Jadi tim dokter yang bisa menentukan mana yang dominan dia. Kalau dia ada testis, bahasa kesehatannya testis ya, buah laki-laki. Nah, itu yang potensi artinya laki-laki. Boleh yang perempuan ditutup, itu menyempurnakan bukan merubah. Ya, tidak boleh kalau merubah kelamin tidak boleh, haram. Nah, kalau dia punya rahim di dalam, artinya potensinya dia perempuan. Boleh dipotong kemaluan laki-lakinya, disempurnakan kemaluan perempuannya. Itu menyempurnakan kelamin namanya. Jadi analog dengan berobat ya. Sama dengan orang sumbing ya. Nah, sumbing itu
ditambal dengan daging di mana itu urusan dokter itu ya, untuk disempurnakan itu namanya bukan merubah, tapi dianalogkan dengan berobat boleh. Nah jadi lanang ino menurut wong Palembangin ini tidak boleh dia bergabung dengan perempuan, kecuali kalau sudah diperiksa oleh tim dokter dia tuh dominannya perempuan, baru boleh bergabung dengan perempuan gitu ya. Nah kalau di Mekah, di Madinah itu hati-hati yang berangkat haji ya atau umroh, kalau ke toilet, kalau perempuan itu bagusnya yang pakai tangga saja. Pakai tangga itu tidak sampai ke bawah. Kalau yang pakai eskalator itu terus ke bawah, itu kadang-kadang ada sopir-sopir itu pakai abaya kayak perempuan. Nah, kalau ada perempuan sendirian ditangkapnya, masukkan ke taksinya, mati itu, diperkosanya habis itu. Udah banyak kejadian seperti itu. Jadi saya selalu mengingatkan itu kan, para perempuan ke toilet jangan yang pakai eskalator, untuk parkir mobil di bawah itu. Jadi kalau pakai tangga tidak sampai ke bawah gitu. Nah, jadi gitu. Kemudian disunatkan juga baik laki-laki maupun perempuan dalam sujud untuk menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Nah ini masih banyak yang tidak begitu ya kakinya, mestinya begitu ya. Ini sunnah Rasul. Jadi ketika duduk tawaruk itu pantatnya di lantai ya, kaki kanan ditegakkan, harus begitu juga. Kaki kiri di bawah betis kanan. Ketika duduk iftiras, pantat menduduki telapak kaki kiri, telapak kaki kanan ditegakkan begini. Kecuali kalau uzur, sedang sakit jempol kakinya ya, itu uzur namanya. Tapi kalau tidak uzur artinya tidak sempurna cara duduknya itu. Duduk dalam sholat ini cuma ada dua, duduk iftiras, duduk tawarruk gitu. Nah, jadi bagi yang belum menyempurnakan caranya itu mulai sempurnakanlah ya. Ke-18 disunatkan juga sesudah bertasbih dalam sujud membaca doa. Nah, jadi doa tasbih waktu sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi dan aku memujinya. Nah sunat ditambah doa yang diajarkan Rasul, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah aku agar aku ini selalu ingat dan bersyukur serta membaguskan ibadahku kepadamu. Jadi bagus ibadah kita kepada Allah dengan menurut cara Rasul ini atas bantuan Allah, atas pertolongan Allah. Bagaimana cara Allah menolong? Dimudahkannya memahami ya, iza aradallahu bi 'abdin khairan yufaqihuhu fiddin. Apabila Allah menginginkan hambanya itu menjadi orang yang baik, maka dimudahkannya dalam memahami agama. Nah, dengan belajar ini mudah paham menurut bagaimana ibadah yang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada Rabu malam yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina arhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Kromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 27 November 2024 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Ustadz Abdul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan zikir ratib saman bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها الله أدبها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم
بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم
بما كنتم فيه تختلفون والذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده